gazet o'quvchilarimiz, hurmatli oznaqaylılar. Biz endi mana vaqt aytgancha og'imdagi yilning 2-yarmi 6 oyga yozuvchilar orasida, Mayak gazetasına 6 oyga yozuvchilar orasida Oznaqay sanatoriyasına putyovka o'ynatamiz deb va'da aytgan edik. Ham endi mana ul kun kelib jetdi. Bizga borlig'i 480 kvitansiya keldi. Mana ularning har birisining ismligini yozdik. Ham o'zimizning Oznaqay va ertaru.ru saytida ildik. O'zingizning ismlaringiz bilan tanisha olasiz. Shundan bizga endi shosha putyovkani yil sayin Oznaqay sanatoriyasining bosh tabibi, yetakchisi Rustam Ibragimovich Davlatshin bular edi. Bu endi aytilgan kerak, Oznaqay sanatoriyasi ul Oznaqaydag'inada, respublikadag'inada tug'ilib, bir ko'p chet tubatlarda da, hatto chet illarda da tanilgan. Ham endi u bizni Mayak gazetasi bilan tag'in bir beylovchi jip bor, bek niq jip bor, chunki Ibrahim og'a Davlatshin, Rustam Ibragimovichning otasi bizning Mayak gazetasining bosh muharriri bo'lib ishlagan. Ham endi bu xizmatdoshlik bizni ko'pdan davom etadi. Biz birinchi yilgina o'ynayapmiz bunday sanatoriyaga putyovkani. Ham endi bu yilda mana bizning gazeta o'quvchilarimizga shunday baxt bermaydi. Rustam Ibragimovich, o'zingizning sanatoriya, o'zingizning kollektiv bilan biroz tanishtirib o'tsangiz edi. Chunki sizga bir ko'p chet yerlardan kelganlar deb bilamiz. Şöyle şöyle ders etesi men o'zimni ko'p xatirlayman. Ko'p kichkina bunday bola bo'lganda da xatni metiga redaksiyada. Baştan baştan Xamskiy rayoni, avval Qizilorminskiy rayoni, Большой Tarxanskiy rayoni. Teklish andan metiga aytdilar. Oznaqayga borasiz. Meni Qo'daryodan bir rayonga aytdi. Yo'q, Oznaqayga boramdi. Shundan beri men xatirlayman, shuning uchun menga bek yoqin. Men с удовольствием берем. Bu putyovkani radiochilarga tamoshlasam, Mayag'imizda ko'p qiziqaylar, pechatlaydilar. Mayakni yaratadi, bizning отдыхающиlar keladilar, с удовольствием o'qilar Mayakni. Elimda xayr keldilar, kelibna ketdi 6 oydan. 4 взрослые, 2 bola Dagestondan kelgan edi. Xayr iyulning oxirida Dagestondan apat keladilar 4 kishi. 4 kishilar Turkiyadan bo'lib, bir umudrosi 2 marta kelarga, 1 kishi. Yanvarda da dekabrda da. İyi tavakkilemdi. Bu yıl endi Turkiyaga borasi yo'q, o'zimizda 35 gradus buzilg'aymi, mundag'ina yol etib yurtasi. Sanatoriyimizda, конечно, unikal. Mana Oyrushaning davolash kurslari olalar, unikalniy. Ну, bizda уникальный то, что опорно-двигательные, нервные системы, практически любой черге аппаратлар бар. Например, магнитлар бар, магнит-терапия. Это магнит. А у магнит аппаратлары всего Россияда 301 штук. Onu Belaruslar çıkarırlar, ben anda zavodunda 2 marta buldum. Onlar совсем уникальные нелербine. Плавительные кызымlar. Bir раз работает 220 litre. Bu lazerler ne, buşka, тем более, o kişiler платные келелер. Her günde massaj, her günde, например, грязь, her günde parafin, her günde физкабинет леченияларына сайланıyor, her günde магнит, her günde lazer ayırım. Onda neresi, massaj kulüplerine nerselerine yok, тура не передать, что yok. Yanları şurfunda lечение, как, например, внутривенный озон, внутривенный лазер, başka şeylerge qaraganda 3 mertebe işlediler. Даже kişiler Oznaqayga keteler, bavuluğa vararlar, türlü yerge plazma lifting yasarlar. 5 ming, bizde 1 yarım. Yazıyor. Şunun için ben хочу сказать, kızlarımız da bek молодцы, аппарат neler niteler. Mana gel kabartına motorlukni neni создавать etalar. Mana mening gel помощниклар yerlar, iki kızlar молодцы zavkozlar. Hali mana o'zimizda kelib kirdik, menda Avroda, havoda ikinchi tirlinde, o'zimizning damında davolangan bor bet endi shundan da kollektiv bek shunday yoqimli, rahat, ichib turgan rahat mana rahat yerga bet endi borasi kelib turadi. Sizga endi ishingizda da olg'a tabada bek zo'r o'ngishlar tilamiz. Ham Mayak gazetasi ismidan gina tug'il barliq gazeta o'quvchilari ismidan, Oznaqaylar ismidan zo'r rahmatimizni bildirasiz kelar. Olg'a tabada shunday xizmatdoshlik davom etsin edi. Davamlı bulsun edi. Ham endi mana hozir hali unutgan barabar aytirga. Men bittalar unuttiram, men Nishtad korrespondent Chayana bo'lib tashladi. Big знаменитый jurnal. Oy anadan qo'rqanlar edi. Yosh bo'lsam da student bo'lganda men shular yer edim. Kirasi nima?
Только çayından dip etersin, ağızları açına durar kurkularından götürürlerge bilmeler. Matbuat şuradaki işleyişinde o matbuatta indi isim bari tek yaxşı yaqtığına шығырышын тырышалар шулай бит. Менә инде хәзер менә иптәшләр җәмәгать biz bütün менә 480 кешенең дә номерлап менә шушы барабанга тутырдык. Хәзер инде biz аны әйләндереп иң бәхетле кеше, иң бәхетле абунәчебезне ачыклар өчен Азнакай санаториясының җитәкчесе баш табибы Рустам Ибраһимович Дәүләтшин тартып чыгарга менә безнең сертификат һәм инде ул сразу путевкасын да бирде. Менә рәхим итегез. Әйдәгез Рустам Ибраһимович. Әйләндерик башта башын нык кына әйләндерегез. Валай баштан әйләндерик. Башын нык кына әйләндерик. Булалар инде. Koyun açılaydı mı? Менә. Так. След. İkisilik de ne versin? Kim için? Монда кызлар бик нык ябыштырганнар моны. Так, 18-нче номер. Так, 18-нче номер безнең. Монда төбенә бу. Аян тагын. Менә. Кем калды? Арсеньева. Менә Арсеньева Энс. 18-нче номер. Арсеньева менә 18. Менә. Призны алыр өчен үзебезнең Маяк газетасында көтеп калабыз. Безнең эш сәгатьләре һәр көнне дүшәмбедән җомгага кадәр 8-дән 5-кә кадәр, төшке ял 12-дән 1-гә кадәр. Санаторийга путевка. Котлыйбыз. Маякка язылыгыз һәм отыгыз.